Sutra je dan planete Zemlje, stoga ćemo danas pričati o energetskoj učinkovitosti u našem domu. Iako je solarna energija najefikasniji izvor energije, što je s nama koji živimo u stanovima? Ovo su neki koraci kojima možemo doprinijeti očuvanju okoliša i štediti novac. Održanjem brtvi na našim vratima i prozorima čuvamo toplinu. Perilica suđa troši puno manje energije i vode nego ručno pranje suđa i trebamo ju paliti tek kad se napuni do kraja. A zamračivanjem štedimo energiju koju bismo inače potrošili na klime. Kada izlazimo iz prostorije, najbolje je ugasiti sva svjetla. Kad napunite uređaj, isključite punjače struje. Kad perete ruke, kosu ili zube, u međuvremenu ugasite vodu. Većina modernih vodokotlića ima dvije opcije puštanja vode, s više vode i manje vode. Ukoliko ne trebate ovu opciju, uvijek izaberite ovu. Krema koju koristim je pakirana u staklenu ambalažu i može se ponovno napuniti. Umjesto jednokratnih blazinica koristim pamučne koje mogu oprati. Kosu perem krutim šamponom, tuširam se sapunom, a dezić i pastu za zube radim sama. Balzam za usne je u potpunosti pakiran u kartonsku ambalažu i mogu ga kompostirati. Ako vam sve ovo nije dovoljno i želite otići korak dalje, ugradite toaletni tuš i prestanite koristiti toaletni papir. Jeste li znali da rublje možete prati samo s biljkama? Kesten i bršljan sadrže prirodni saponin i izvrsna su prirodna alternativa konvencionalnim deterđentima. Sintetička odjeća pri pranju otpušta mikrovlakna plastike. To ipak možete spriječiti korištenjem ove vreće koja zadržava mikroplastiku. Korištenjem LED žarulja štedimo 20 do 45% energije, a istovremeno imamo jednaku količinu svjetlosti kao kod normalnih žarulja.